kalau punya Allah bentuk darah mujizat bermacam-macam berupa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa kalau punya Allah bantu agakkan darah mujizat bermacam-macam berupa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa kalau punya Allah bentuk darah mujizat bermacam-macam berupa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa bermacam-macam berupa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Nabi kan punya Allah penuh darah mujizat bermacam-macam berupa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa sabda Nabi ayyubu maulan fajuhana yang memberi bukti istri yang dari Bandung gaji lupa sedang dua rasa berbeda Nabi kamu punya Allah Bandung agakkan darah mujizat bermacam-macam berupa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa namun kutuhan si pemimpin harap lala fikir kutika malam adalah urapan serada bapa yang kuasa sekali dua rasa berbeda Nabi kata punya Allah bantu agakkan darah mujizat bermacam-macam berupa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah
Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah lakadana nasiban bantum dan dibinakan sejik mukarama Tuhan kuasa Tuhan Nabi ya Allah lepoya kuasa sejak ibuana saburibe Nabi kata punyata Allah Batu katakan karena mujizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Lupakan Nabi Yusuf saya bulan pengesan bulan purnama Rakyat saya lepam dan kesini pada kebunan berasa Sejak itu ada saburibe Nabi kamu berkata Allah aku mengatakan cara mujizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah sallallahu